Nong Yalam jong seng VPP Homroy constituency. Lengba jong nega kubar kila pentip pajba bagi Nong Yalam jong parti VPP kentup nadu presiden rangba ke parti uba Arden Miller Pasayumoy baru kertong ikon election MP ke parti Dr. Ricky AJ Sengkon. Lembat kiwi-kiwi ki Nong Yalam kinwan poi ha ki lai delegation ong ki bahap apa ke Homroy constituency. Lasai kesni kata ha ke prateri ku yong arjar pesau ha ke senong mobsen ha ke por Henry Buje Janmen. Bat ha ke kendai terikpan ha ki art delegation ong kata kesenong keti hak por Henry Buje Janmen bad hak kesenong nong seder yam hak por pra Buje Janmen kinong yalam jong parti kila khot bad wer ki paiba wan sngap ni ki jumpan sai jong kinong yalam ye kinong rim jong ke parti Maisha nei ha upra ro nga ro pei ha upra ngin stang mai ha upra Tim kari ha upra